جه ناوەندە نوچەی نوریەتی نیوز بولتنە کوردی ێوار باش. رێزگارکردنا چیای عەبدولعەزیزێ و هەلدانا ئالایە پەگە لەسەر و پاخشکردنا سێ گوندی نو ڕژاتی کۆبانی. لە باژارە چلاغا تەقینەکە خۆکوژ و زیان تەنێن مادینە و لە عەفرینێ یاسایە لەشگەریە نەچار چالاک دبە. بۆ پشتگیریە بارزانی جوانین کوردستانی وێنەی نوی لە بورجن ئامەدێ هەلددن و گرتنە کۆمەک چەکدار لە کەرکووکێ. لە گۆری ڕەوانگەها سووریە مافێ مرۆڤان کۆد 48 دەمژمێرên داویدا بێهتری ji 170 çekdarên Daişê li gundewarê bajarê Hesekê hatin kuştin. Di operasyonekê da yekîneyên parastina geliya pege legel hêza Sanabît û şervanên Suryanî û bi piştevaniya firokeyên hevpeymana navnetewî bêhtirî ji 170 çekdarên Daişê li gundewarê Rojavayê Hesekê kuştin û şervanên Kurd gihîştin ser çiyayê Abdulazîzê û alaya pege li ser hildan. هەروەها هاتە ڕاگیهاندن و هەژمارەکە مەزن ji çek û teqemîniyên Daişê ketin destên şervanên YPG piştî ku 20 gund li Rojavayê Hesekê ji çekdarên Daişê hatin rêzgarkirin û niha dibin kontrola YPG de ne. Ev sê rojin û hêzên YPG û YPJ di operasyona rêzgarkirina herêma Cezîrê de berdewam in û tanha nêzî 20 gund ji rêxistina Daişê paqij kirin û rêzgarkirina herî girîng ew e ku çiyayê Abdulazîzê ji terûran paqij kirin. Ev sê rojin operasyona rêzgarkirina herêma Cezîrê ji çekdarên Daişê dest pê kiriye û ev operasyon ji sê aliyan ve derket û li gorî malperên yê nêzîkî YPG got vê operasyonê de bêhtirî 20 gund ji çekdarên Daişê paqij kirine û gundên ku hatine naskirin ev in Tel Telal, Qahîra, Deşîşa, Bekkara û Til Xelîfe hatine rêzgarkirin. Di heman demê de duh danê êvarê operasyona rêzgarkirina çiyayê Abdulazîz dest pê kir û hêzên YPG û YPJ û bi pêşdegiriya firokeyên hevgirtina navdewletî karîbûn herêma çiyayê Abdulazîz bi temamî ji destê rêxistina Daişê paqij bikin û li gorî malperên yê nêzîkî yekîneyên parastina gel YPG got hêzên wan gihîştin ser çiyayê Abdulazîzê û ala xwe li ser çiya hildan û ev çiya tê naskirin got bargeha herî girîng bû ji rêxistina Daişê re. Herwiha hata ragihandin got hejmareka mezin ji çek û teqemeniyên Daişê ketin destê şervanên YPG de û gelek ziyanên madî û canî gihandin rêxistina teror û li gorî rewangeha Sûriya mafên mirova got 170 çekdarên Daişê hatin kuştin û hejmareka mezin birîndar ketin û ji aliyê xwe ve hêzên YPG û YPJ dane diyar kirin got 5 ji şervanên wan şehîd ketin yek ji wan serbazeka û di şervan jî birîndar ketin û niha 60% ji ciyayê Abdulazîzê dibin kontrola hêzên YPG û YPJ de ye û hêzên YPG û YPJ hîn di şerê rêxistina Daişê de berdewam in û roj bi roj bi pêş ve dikevin. Belê temaşevan hêja ji bo hûrguliyên bêhtir derbarê rewşa meydanî li gundewarê Hesekê em niha berê xwe bidin gundewarê Qamiş li ûcbederên nûçegihanê me Ekrem Salih li gel me ye. Ekrem êvar baş çi hûrguliyên zêde û mizgîniyên zêde li bate hene derbarê şer û pevçûnên nû. Belê Slav ji hemî temaşevanên hêjara ew operasyona yek yekîniyên parastina gel YPG dest pê kiriye ket roja xwe a çardehan de. Di encamê de gelek gund û bajarok başûrê Serêkaniyê û Tiltemrê hatin rêzgarkirin. Ev operasyon gelek encamdan piştî rêzgarkirina herêma aliye a got ve bargehek sereke ji Daişê re berê xwedakarî bû bidin çiyayê Abdulazîzê. Her wiha gund riya a stratîjî آگو آلیکاریان سرکش داعش رتین گنده تل حمام آگو کذا پشت باجار تلتمره ده یفکر کاری بو بدی هجوی هرمه و دست دینا سر وی گندی و آلیکاریان سر هزین داعش خود بکه. إذا أنجام أوي دجي هزين داعش بتباهي الباجار تلتمره دينا دور بيتشكرين إذا بيستو شار گنده إيجو داعش بندس كرنا سر درجاهية 15 كيلومتر سر شمي خابوره. هر واجي يفكر کاری بو بره خود بده. إتشاي عبد العزيز و بتباهی رزگار بکه تنید مینه ریک چتین داعش
داعش را گوته را برون او جی آلیه گو دشتیای عبدالعزیز ای گود به آلیه دن جیتیا آلیه درزدوره ده. بله اکرم جبو خاطری کو تماشاوان روشا جغرافی ناس بکن دنافبرا حسکه و تلتمره چقاس مایا دنافبرا جیای عبدالعزیز و حسکه چقاس کیلومتر هيا بله امسکارم بیشم عبدو گوچه عبدالعزیز ج باشوری سری کانی دست پید بکه نیزی گنده عالیا دست پید که حیا دست پید که روز آوای سری کانیش عالیه گنده نشوا غربی ده هر وهاجي قالك جند كذن سر ويري ده وكر يا ريا جندي مغلوجه يا فجا قريبو انجام ابي اوبراسيوني ده هر دو هيزين خو بكينا هبدو هيزا غوش عاليه حسك بدر كتبو هيزا يا فجا اوش كا عاليه بدر كتبو هر دو هيز غانا هبدو وده دز داني سر جنديه الحمام او غدباريا سركا جالي كارين داش خد بك ادنا دهمار يدشي قريبون جوبك هيجن جاي عبد العزيز وشتي عاليابه تفلو هيزن يفجأ إيجو تتمر ده قريبون جو هيزن داعش الجاي عبد العزيز دور بيش بكن وهرو ساجي جالك جبل خانه بندس بكن ترمبيلي دوشكا جالك سقبان جالك بومبين هاونه جالك مدفعي هرو هاجي ام بين انصار زمان جو اوبراسيون بو بكشتوانيه كجالك يجرنج جفروكن كواليسيون انا الدولتي جبر بيشتي جو يفجأ دس داني سركونتيت الحمام مدفعيه داعش بلي جوتشا بيرزغار كرين تابيت نقطه يفجأ هري جرينج بو اغوريا علي كاريان صار داعش خد ذكر هروها فروكن كواليسيون انا الدولتي مدفعيين داعش بتندي بومبارات كان جوريتشا او جي انجام دان ويكينين فارستان قال يفجأ بيجي جوريتشا وتظاهير زغار بك بله اکرم لگوری آلین روزنامه‌وانی بحثا ویا کدکن کو یپگا پشتی کو ایریشی وا گندان دکن هنا گندان عرب هنا گوا گندانا جوالاتیان والا دکن لگوری پیوندی انت به هزن یپگا راستیا ویا کیچیه بله عبدو ام زكارم بيجم جو تو ولاتين سيفيل ادوي هرمي دتننا جبر هر فروكن كواليسيون نبنتوي الجوري احداثياتي جو يكينين فراستنا قلد دوان اي تشيكسي جو دوي هرمي ده بلاقي تشي هزبه فروكن كواليسيون نبنتوي بومباران دكوي هرمي شو ولاتي بي تشك داربي اسكارم بيجم جو ولاتي وي هرمي بتفاهيتنا هر وهنك اغاهيج مرهاتن جو هيز ريجيم اجعاليه حسك بيج جو دريان نشوا غربي رجون صار ريا نافنتوي اقدر جاي عبد العزيز دريا مغلوب جاره هناك هيزن ريجيمي وهن اليجري وين مينا اي دفاع وطني وكذا بالبحث ومغاوير كتن هن كندان هن تالاني تشيبولي امريكا انا متكسنا كريا ابنوچه وك اغاهيج مرحات الاسكارم بيجم انجام يده قلت ولاتي دوي هرمي دتننا تني هرمك لشكريه شر وجنگ تيدا انا تقوم هر وهاي يفجا اوبراسيون اخو بردوامه داغو كاربه شاي عبد العزيز علي درزوري بيجي تباهي تفاقش بك وبي بك بارجه حق سركاش خوره بله اکرم پرسا خوی داویش تا بکم درباره روشا حسکه تا بحث حسکه کرد هناك طاخل حسك هنا دبن دست داعش دنا قالوا له وين درجي هم يفقها هم ريجيم هي هم داعش هي پشتش کستنا داعش اللي جاي عبد العزيز و پیشکتنا يفقا قالوا و باندورا خال هندر باجير تنبه بله هروسا او شخوي باندور هذا سر هيزين داعش قلت كيفن باشور الشدادي دجبر قالك جبل خانه قالك كشتيه واحد وانت انا عني نيزي تصد وتشل شتين داعش هاتنا كشتن قالك سلاح قالك جبل خانه قالك اوتوموبيل يوان هاتن بندسكرين جهلا يكينين باراتنا قلبه ثاني سكارن بيجم جويا فقاتا انا تشري حسك اذا بجدار نبويه ثاني هري من كردي مينات الحجر من صالحيه گوندی متی ابناد آرامیه دنه هین یفگه نگ هشتیه شاری ادنا برا رژیم و داعش ده ایگود که عالیه بو داعش بنتس بكريه الباشوري حسكي تنس كارم بيجم جو هيزن هروها هيزن داعش التمري انا هند دولة تين دور بيشكرين ونيزي 24 بندا انا بند دستيوادنا او بيد نيزيك دوي بين رزقار كرين هروها جي بلانا يفقا او جو فارزقها حسكي تواهي وك باجاري حسكي تواهي رزقار بك بشتي جوجاي عبد العزيز تواهي رزقار بك بله لوچه گیهان ماج گوندواره قامشلو اکرم صالح گالک سپاس لروجلاتی باجار کوبانی هجمار گوند جالین هزنیا پگه و برکان الفرات واجه دست داعش هاتون رزگار کردن لوچه گیهان ماج را گیهان کو شروان نیا پگه لپارزگاه رقای لداعش داد شردکن
نوچەکیانی ئۆریەت نیوز دیار کرد و ئەو گوند بە پشتەوانیە بالافرین شەڕێن هەفپەیمان ناونەتەوی هاتنە ڕێزگارکردن و لە گۆری ئاگاهی نوچەکیهانێمە کۆ گوندن کۆ دو هاتنە ستاندن ئەڤن کۆشکار شەویتی و بیر حسێن نوچەکیهانێمە ئانی زمان کۆ دوه لە باشووری کۆبانێژی شەروانن یەپەگە و هێزن بۆرکان فرات لە گوندێ جابەریە ئێریشی چەکدارن داعشێ کردن لە گۆری ئاگاهی نوچەکیهانێمە لە کۆبانێ کۆ لە ئالیەن ڕۆژاوا و باشووری کۆبانێ شەر نەمایە لێ لە ڕۆژهڵات ئێن باژێر دە ئەنیا دە شەراندا هەیە ئەنیە 55 کیلومتر دووری باژارێ کۆبانیە و لە هەرێما تل ئەبیەدەیە و ئەنیا دنجی لە سەریا حەلەب و ڕەقایەک و 7 کیلومتر دووری کۆبانێ دکەوە ji destpêka şerê di navbera Daişê û YPG'da bi taybet şerê Kobanê gelek kesên beyanî ji hemî deverên cîhanê tevlî refên YPG bûn û hin jî ji wan jiyana xwe ji dest dadin û tanha tevlî wê jî dibin. Li ser vê babatê tevlîbûna kesên beyanî tev refên YPG nûçegihanê me Ekrem Saleh ev rapor ji me re amade kir em temaşa bikin. Piştî geşbûna şer navbera yekîniyên parastina gel û Daişê de û alîkariya firokên koalîsyona navdewletî ji YPG re gelek şervanên biyanî ji hemî deverên cîhanê tevlî refên YPG bûn û cihê xwe di eniya şer a pêşî de girtin û hin ji wan jiyana xwe ji dest dan di encama şerê li dijî Daişê de. Orient News hevpeyvînek taybet bi şervanê Ferensî Roj û William re kir bo sedema tevlîbûna wî ji refên YPG re. French people have joined ISIS. Ew dibêje got gelek welatiyên Ferensî tevlî Daişê bûn û ev kes nûnertiya me nakin û ev ne kultûra me ye û ne çandûramanên me ne û gerek em piştgiriya YPG bikin. Daeş hêzek teror e û necatperest e. Her kesî dikuje eger ne biramanên wî re be û rêzgirtinê ji kesî re nagire. Does not have the same religion or do not agree with their ideas. They just don't have any respect for anyone. Well, first of all, you see the terrain is very flat, so it's all about maneuvering and taking the hill. Roj li ser rewşa şer dibêje herêma şer berfire he û dibe em pişt giran xwe veşêrin û bi şev kar bikin û biro em doşka bi kar bînin bo sekvanên Daişê bikujin. û ev karekî zehmet e. Endamê Daişê ji ême bêtirin û çekên wan ji ême xurttirin. Em hewcedarî çekê giranin û ez kêfxweşim di nav refên YPG de ji ber ew natirsin û ez di nav wan de aramim. Firokên koalîsyona navnetewî alîkariya me dikin û eger ne ji wan ba ew ê karê me zehmet be. People from Aitabo and the other YPG or YPJ fighters are nice, welcoming and good fighters, no fear. Ta anha şervanên biyanî tevlî refên yekîniyên parastina gel dibin û cihê xwe di şer de digirin û ji hêla xwe ve YPG gelekî başa dibe û mil li mil li dijî terorê şer dikin. Ekrem Saleh, Orient News, Gundewarê Qamişlo. Teqîneke xwekuj navenda leşgeriya neçar li bajarokê Çil Axa pêk hat û sê kes birîndar bûn. Îrodanê sibehê demijmêr neh û nîv teqîneke xwekuj naveya navçeya leşgeriya neçar li bajarokê Çil Axa bû û di encamê da sê kes birîndar bûn û hin ziyanên madî gihîştin navendê. Her wiha li gorî nûçegihanê me ku du kesên ku ji xwestin ku xwe li navendê biteqînin yek reviya û yê din jî xwe li navendê teqand. û hêza asayişên bajêrê Çil Axa dest bi lêkolînê di nav kolanên bajêr da dike da ku wî kesî ê ku rîviya yê bibîne. Di heman demê da bajar bi temamî hatê girtin û rewşa bajêr ne arama. Hata ragihandin ku ji îro pêva leşgeriya neçar li Efrînê dest pê dike. Serokê desteya Berevaniyê ya Xweser li Efrînê Abdubrahîm di daxuyaniyeke de ragihand ku ji îro pêva dest bi leşgeriya neçar li Efrînê tê kirin û got ku dive her xortek tevlî leşgeriya neçar bibe. Brahîm anî ziman ku ew yasaya leşgeriya neçar li ser tevahiya partiyan û Erebên li Efrînê ferz û wiha doman.
کامپین پروردهکردنا هەموو هاتنە ئامادەکردن و کەسێن کو ناسنامەیên wan li ser Efrînê hatine tomarkirin divê were leşgeriya neçar bike. Desteya parastinê ya kantona Efrînê û li ser sepandina erkê xweparastina leşgeriya neçar kongrek li dar xist û serokê desteya berevaniyê tekez dike ku ji erkê her kesî ye tevlî leşgeriya neçar bibe. Rastî jî erkê xweparastinê di hundirî kantona Efrînê da giştî hema beşên wê hemî temam bûne. Niha tejnîdên me wekî gul li şera li mabeta li Cindirês û merkez Efrîn hemî hevalên gudwîderê da kar bikin niha li ser karê xwe ne. Hinek însan derdikevin reşkirinekî wekî guj bo erkê xweparastinê li Cizîrê jî derketine. Bile bile di nav persa da em ê bersivê wan jî bidin. Rastî jî gel kêfxweşîkê xwatîne ziman ji bo nazîhîn û giştîn hat kirin. Ne tenê ji bo êgû di kampa da dijîn. Yek û nüfûsê xwe li ser Efrînê. Yani nüfûsê wan li ser kantona Efrîn ew ê tevlî erkê bibin. Di kampa da dibêt ku derê da dibê. Ev pêwîstiya me îro gemgî hemîl li derê daxanîkê resmî birêyên wera bidin reyên cîhanê dengên cîhanê hemî yek ji bo va meselê bû. Rastiya me erkê xweparastinê gûyîn bidin her derekî. Ji bo hevalên jin jî li vê derê me ji berê da gotî yên hevalê jin wê tawî bê. Yani bi dorê wekî yê dîtir ciwan temenê te ji 18 sal hetanî 30 sal tê werê tevlî eskertî bibe yên jin ne wisa ji ber got azadiya got jinê di hundirî rojava da got em pê nîqaş dikin şoreşa me rojava şoreşa jinê ye wer tu wê jî bibe tê werê tevlî tejnî de bibe demekî te tu mena azadiya jinê nehêşt. Rastî jî ew rast tev te dibin meselê goşverkirina ciwanan nefhemkirinekî wan ji erka xweparastinê hebû. Me dixwast ev hêvî bûm ev rûniştin berî vê bi me hekê va. Berî got em hazretî erkê xweparastinê bikirin ev rûniştin çê biba bawar bike berî got tejnî batana avakirin ciwanê batana vê xwe bidana. Tiştekî bêjim ji bo va meselê goşverkirinê ciwanan got derin deverên dîtir. Bila her kes baş zanibê xeta xwe yekemîn bilî yê pegev nadin kesî. Xetê xwe şer yani cebheyê xwe yekemîn ji xînî yê pegev nadin tu kes. Nam mefîn hene ji malbetên şehîd ra hene. Me got yê pegev yê peje û yên şervanên azadî yên got çiyên Kurdistanê de şehîd ketine birayê wan mefîne. Ev bûye çend rojin û nûçeya leşgeriya neçar ya jinê berî zewacê hatiye belavkirin û ji ber ku nûçe gelekî nerazî bûn dît Oriyet News xwast ku rastiya vê yekê nas bike û li gel hevpeyvîneke taybet bi ber pirsê re gîhandinê yê kantona Cezîrê Ciwan Mihemed ev nûçe nerast derket. Vê dawêtiyên gotin ser wek hundirê kantona Cezîrê de û biryar hatî stendin çênabên jinên Kurd herin ser nasîbê xwe ta got ên ku kêmî 18 salî bî yan jî êgo neçe parastina xwe ser ku bijî nekiribe ez karim vêya bêjim ev tiştê gotên gotin esasen ne cara yekemîn e ev dihê cara got çîrok û guftego muhawelatê teşwîhê û teşhîrê kirine li ser vê rêvê beriya got ana pêk tê kantona Cezîrê de jî ji ber wêya jî wisa ne gelekî derde em bersivê bidin lê ez xwazim ji hemî temaşevanê me re jî bêjim ji hemî guhdarê me jî ez bêjim zaten wek encumana qanunsaz berî ana me qanunek درخصو مداخ يعني كر انه ام زواج المدني بيكتينن يعني ام فيغا في بيتر ام داجون باليه جو ام استانجيا بيشيا خورتو كتشي خم هيلينن حمي طوائفش حمي مذهبش حمي استانجي جو بري انا ريجيم بيكربون افيك جوان غافي جو ام خدي دركتن لجيانا كهبشنا برد جنو ميرد همان وقت دي الجمع وقت دستي جني هيجي چاوا او دستيا هني ما في جنيد باريزي جبر في هاويجي اسكارم بيجم ناو ما بعلي من چاوا ام خدي دركتن لجني دركفن لقيزي كرد ام دركفن حمي جني قلنا دري روج افاي كردستاني بتايبت كانتونا جزيره دي راسي بلكي مجاره حجه صالي دي بلكي امجي وك حمي قانوني جيان
ماني وك ايجود بيجن حمي تشريعات بيجن قريداي ما في مروه بحقوق الانسان بدي بيجن انه تشينا بكش كيمي حجده صالي او هرسر نصيبي خمير بك ام جي فياد بيجن ام جي ليد نرنج ونسخانك قاصر ام ما في ويت باريزنغافا امولد بيجنجي وهم دهمان وقتي دي ماغوتي ده في مانيا جباكيد ماغوتي ميثاق حقوق الانسان جزء جي هيفي ماني وام فيا جي بيكتين راستي ام دبينن جن دفي زيدي حجه صاليبي يعني حجه صال كربح يا جو بحر صار نصيبي خوجي جبر فيها ويجي يكج ارمانجو سركفتني جوروج افاي شورش روج افاغو ام بينن جو بيك انين او خدي دركتنا لما في جني وبسركفتنا ما في جني جي جبر فيها ويجي از بيجم ناو ما بعلمين تشاو ام فان ما فخدي دركفن ام ذاتن ام كاري خب جوان نتویین کردستان جبو پشتگیری خواجه سروک هریما کردستان مسعود برزانی را نشان بدن و اینین ویل آمده لبرجن باجیر و دالاقاندن. مسعود برزانی دهل دورا پیرمامه یا حولره لسر سردان خویا امریکا و اوروپا هر وها رو شداوی یا کردستان و عراق برایدار و پارتیین سیاسی ین باشوری کردستان را جیویه بو. برزانی د جیوینا خوا د پارتیین سیاسی را گوتو بو اگر هون پشتگیری ما بگرن و ناکوکی ناف خوا چارەسەر بکن از هما ایرو سرخونی را گینم. ایرو اندام جوان نتاوین کردستانی برجن آمده به وینین مسعود برزانی خملاندن. اندام جوان نتاوین این کردستان عرفان بعدین دیار کرد کوان خواست لسر گوتنا برزانی یا اگر هون پشتگیری ما بکن از انها سرخبونا کردستان را گینم. پشتگیری خوش بو وی نشان دادن و اف چالاکی پیک آنینه. ده بن وینین مسعود برزانی اف دروشم هاتنا نیساندن. ام لپشتا تنه و جانگورین ولاتی خانه. بجی کردستان یگرتی و سر بخور. به صدام تفجر چکدار داعش لنزدیکی گند ملا عبدالله فروکین جنگی نهف پیمان ناونتوی بنگه و بارگه داعش و ایران کرن و شر پیشمرگه و چکدار داعش تندرو دست پیکر. چافکانی که لشگری راگیهان دکو پشتی کل گند ملا عبدالله لباشوری کرکوک چند اتومبیل داعش تفدگریان هیزن پیشمرگه کردستان زانایریان دان فروکین هف پیمان ناونتوی وانجی جالی خوا پشتی کمتر جه ساعته که بارگه داعش لوی دوره توپاران کرن. هر وها وی چافکانی جی گوت که هیزن پیشمرگه کردستان روکیت جه دور و آویتن بارگه داعش و آگر بوان بارگهان کت. لباجار کرکوک چهار چکدارن داعش هاتن گرتن که دخواستن لنوا باجر تقمینه که پیک بینن. ایرو لباجار کرکوک پنج چکدارن داعش هاتن گرتن. لسر چوانیا گرتن وان ریوبر پلیسین باجاروک و داورین در دورا کرکوک سردار قادر جه چاپمنی را گوت که دو روزان برینها ما هنک چکدارن داعش گرتو بون وان چکداران به افاده خدا گوتو بون که کمک چکدارن دنجی لنوا کرکوک نه پشتی کم کرنا آگاهین هور لسروان ما اوجی گرتن. انا کسا هر دو اندامین خواهین که بری نها در کتبون جارکدن تفلی جوینین خادکه و روشا چند پارتیین دنجی گوتو بیش دکه. جوینا انجمن اجتماعی یا کرد انا کسا که ده 19 گلان لقامش رو دست پی کرو بوجی ایرو جی بردوام دکه و چندین مجارین گرین گوتو بیش دکه و هین بریارین جوینی جی آشکره نبونه. یک جه بریارین جوینا انا کسا نکو او بون که نونرین هر دو پارتیین یکتیا کرد الوحدة و پارتیا دموکرات الپارتی جارا کدن تبلی جوینا ببن. پشتی که بری نها به بریار انکسا هاتبو درکتن. در کرنا هر دو پارتی نافبوری جه ریزن انکسا پشتی که و یکی هاتیه که هر دویان بروواجی ریکفتن و اندام چارەسەری نافبوری دهل بجارتنا لیوگر سیاسی یا کرده دنگین خود دابون نونرین جواکا دموکراتیک تفدمه. لو ما انکسا بریار در کربو وان دا کو جالی دن و اندام سروکتیه گشتی یا انکسا انتر نحسان راگیهان که درباری پارتین دن این که دخواستن تفلی انکسا ببن وان کمیته یک جبو بریارین لسر روشاوان پارتیان پیکانیه لگولی که نحسان دیار کریه انکسا بریار دا که هر دو پارتیان چپ آن دموکرات و چپا کردستانی وک یک اندام قبول بکه. هر وها ریجای جنان دناوا انکسی دا جسدی کرده و یا خورتانجی جسدی کردانزه.
داخویانیه که تایبه دلگل اوریت نیوز محمد اسماعیل سرکرده پدک سوریه دیار کرد که او حرف پارتیین که دچن سلیمانیه نه خطا سویمینن لیبل او خطا دویمینن خطا تفدمینه و بریار نها در کفتن دهو که دایا که او پارتی پیش بکوین جبر پارا تفدمه دی گفتگویان دایا آن ریک هفتنه دایا جالی که خواه سرکرده پارتی ایکتیا کرد سوریه حسن صالح دیار کرد که او 7 پارتیان لیستککن دبو پارا تفدمه بهتر ببه و وک انا کسا جارا کدن نما کارن به تفدمه را تاکو گرتنا جوانن و والا کرنا روجاوه کردستان رانا وستینه او 7 بارتيه جو تشوين ادعاء دكن جو انه خطا سيانن ابا بدعاكه والسر ملطي ما درباز نابه جبرجو دو جوا محمد موسى وجمال الشيخ باقي عضو وفد تفدم دبون اتفاقات هو كده ادنا وفد وادبون فيتاليه ملحق اتفاقات هو كي اعتبار كرنا او هرسي حزب دي نصر الدين وشيخ شيخ آلي وفوزي شنقالي هرسي حسابنا ملحق اتفاقات هو كده سر تفدمي وانجمن اجتماعي كردي سيج ديلا وافا دانينا ريكفتنا دهو كده بينا انجمن اجتماعي كردي وتفدمي داي طرف سيا نينن اب مثلا سيا جبو خطا سيا جبو ريكفتنا كردي لفهاتنا كردا يك رزي وكلوستيا كردي دور بكفه وفي وقتي دا ملطي ما قالك بحاجتي جو كرد يك بن يك رز بن يك هلوست بن ناكوكيه كردا جديلا جو صص بكن وكيم بكن والبر جواتا كردي نزيكي هفد الراحتيكي بكف جواتا كردي دا افايا هيفيه كردا قالك ضعيف دكن بياكيتيه افايا تشتكي شاشه تشتكي خرابه وملطي ما تفدت زانن افايا سر ملطي ما دربازنا ام دبيجن او هر حفت بارتي دربي انجمنينا ونفس سياسات تفدمي دمشيت شوبين ودمشينن واف ليستكي غوتشيت بن ارمان جي او جو كتلاسيا بدنا خويا كرن تافي جو نكتلاسيا كتلات دوا يا تفدميا لي تخوازن بنافي كتلاسيا جبوي جو وقتي جو بشكو بحر شي بنا بينا تفقرا سياسي وقتي تشتك شي بيج بوي وبيجن امسي طرفن يعني انجمان بطرفك تي حسابج اصلي يعني سيش صدي جربي افيدي شيس وشاش واربن افناي قبل كرن جالي كي دي فجي ام دبيجن انجمان اجتماعي كردي نما كاري تعامل فار بكي تفدمير وين زيكي حتى اجو اف لشكريانا شار واف قرتن واف فالا كرنا دفري حتى اف شروط بيك نوين ام نكارن تتكلي ابوار بكش برجو ريز قرتنش اتفاقيا دهو كرنا قرتنا اكبر موتيا بيشفرو ام جانصاري وين تشقص خطي كردي كيم ببن وتشقص محور وتكتلات دناف تفقرا سياسي كردي دي كيم ببن ولو باش لي واقعك جهي دناف تفقرا سياسي كردي دي حف بارتي ما نجدر بي انجوماني وجدر بي تفدميني جي ندناف تفدمي دنا انجوماني دني اوجد خوازن شخور كتلاكي شيكن حتى قاربن بيتر خدي دور بن اقد ناف لي فقر ده بهقر لي فقر كاري خوي سياسي يعني جد ناف تفقرا سياسي كردي بقيشتي ده ام ندجي وانن وك بارتيا بيشورو لي وك مگو ام جانصاري وين تكتلات ومحاور دناف حركه كردي دي چقص كيم ببن چقص امكاربن يكريزيا كردا ايرو دو مرحله دي بباريزن خاصه سوريا مقدمه لسر گهرتني سياسي وك مرا خوندنا مجير جبر كيجي ام دبين ايرو چقص امكاربن نزيكه ببن ولو وباشتر بخدمتا ملتي مو تفقرامتي بله تماشاوان هجا نافبرکا بچوک اون بگر آلا بن را دهان بوده
دریا حمی آلا وین را گهاندنه ده ام بورنه هەر نوچەیەک gelek şiroveyan dide. اگر تبخواز ناس بکش دورا تچه دبه گلالیانی اورینت نیوز باجاره گرکلگی سعدون السين اورينت نيوز دربسيه سيباندير كيش بأورينت نيوز سويسرا شيروان مال ابراهيم اورينت نيوز هولير جوان الكردي اورينت نيوز عمودي محي الدين عيسو اورينت نيوز فيينا اكرم صالح اورينت نيوز حسكي جوان ايبش اورينت نيوز عفرين ايمال كرد اورينت نيوز قامشلو ماكسيم العيسى اورينت نيوز برلين ولاد بكر اورينت نيوز جميدانا ازادي الباجاري كوباني بولتانا كردي د اورينت نيوز ده یەک و بیستیە نوت يك وديتيا ڕێزگارکردنا چیای عەبدولعەزیزێ و هەلدانە ئاڵایە پەگە لەسەر و پاقشکردنا سێ گوندی نو لە ڕۆژهەڵاتی کۆبانی. لە باژارە چل ئاغا تەقینەکە خاکوژ و زیان تەنێ مادینە و لە عەفرینە یاسایە لەشگەریە نەچار چالاک دەبە. بۆ پشتگیریە بارزانی جوانین کوردستانê wêneyên wî li borcên Amedê hildan û girtina komek çekdar li Kerkûkê. دوباره سلاف ده هفته چوی دا سه برپرسین مزن جه رژیم ایران سردان شامی بایتخت سوری دکن وکه نیشانه که جه بردوامی پشتگیری ایران جه رژیم سوری را. هر وها سروک کمیته گشکرن تیکیلین آبوری ین سوری ایرانی رستم قاسمی سردان شامی کرد و هین پفهمین آبوری به رژیم را امضا کرد و لگوری جدار نزدیکی رژیم هین سازی دولت خستن دستن ایران دا بیکو افتشت تکز بکن. و لگوری که دهات خویا کرند دما چوی دا ایران جه رژیم سوری را نرازی بو که چوا رژیم ندکاری بو دستکفتی میدانی ین گروپین ایرانی ین لسر زمین سوری شر ارتش آزاد بپارزن. هین جدارن آجانسا آکیا ایتالیا را گهاندن که ولاتین سعودیه بریارک دابو که اوی خواسته کان جه هجمار کسایتین دجبری سوری را بو کنگره ریاد پشتی هیوا روژیه بشینه دا که دانوستاندن برژیم را بو گوهرتن دستلاتداری لسوریه بکن. هر وصا و لگوری همان جداران که ده دوی کنگره دا گل کسایتین لیبراری و اولداری آمده بن دا که دسته که بو دانوستاندن برژیم سوری را آوا بکن. ریخستان نوچهین بی سینور دبیجن که بهتری سه روزنامه‌وان بیانی لسوریه گرتینه و مالپرا حلب نیوز را گهاند که لحلب بهتری 75,000 کس سیویل دستپیکا ساله و بریندارن. آگاهی بهتر در راپورا بدام تماشا بکن. الله أكبر مالپرا حلب نیوز را گهاند که بهتری 74,810 کس سیویل لباجار حلب به صدمه جنگی بریندار کتن. و دا دیار کرن که پرانی آوان جالی دسته تندرستی یا حلبه و نخوشخانه دقاق و هاتن درمان کرن. هروسا هات زانین که هجمارا برینداران ین جنان گیها در دورا 30,000 کسی و هجمارا بریندارن زاروکان گهیش 44,000 کسی و پرانی آوان جی تبن بچوک بون. ده مجاره کدن ده اجانسا آکی یا ایتالی ده داخویانیه که ده گوت که ولات سعودیه بریاردا که اوه هجمارک مزنج کسایتی اندجبریا سوری پشتی هیوا روژیه با کنگره ریاد بخوازه. دا که دسته که با دانستاندن برژیم را لسر گوهرتن حکومت آوا بکن. هروسا و لگوری جدرین وی اجانسه که دوی جوینه ده کسایت لیبرالی و اولداری ین سوری آمده بن. لآلیه کیدن ائتلاف سوری لسر کنگره چار سرکرنا رامیاری با کریزا سوریه گوت که جیه اسد دوی کنگره دتنه و دازانین که استمکارین اسد دوی بکوین دادگه ناف دولتیه. هروسا بردف که ائتلاف سوری سالم المصل دا دیار کرن که هین هیز ناف دولتی هول ددن که رژیم اسد لدجی خوستک انگل سوری پشتراس بکه و آنی زمان که هیزن شورش خوال سر آخه نشان کرن و هلدان انفان دولتن که پشتگیری رژیم دکرن شکاندن. ده مجاره کدن دن رخستن نوچه گیهان بسینور ده داخویانیه که در آگیهاند
کو بهتری سی روزنامه‌وانên biyanî di hindirê Sûriyê de girtîne. Lê aliyekî din û di dema borî de vêrexistinê bi navenda skaziya parastina ragihandina azad ra. Bankirin ku rojnamevanê Emerîkî Eson Tysoniyê ku ji sala 2012 de girtiye, serbest bêberdan. دربارەی رەوشە مەیدانی لە سووری ئیرۆ لە گوندەواری ئەدلبێ لە باژارێ دەرکوش فرۆکەینە رێژیمێ کۆمکوژەیەک پێکانین و لە حمسەیە هێزن رێژیمێ کە بنەرخانەیە تەدمر دزین ئاگاهی بێتر دراپۆرە بێدا ئەم تەماشا بکەین. Li Rojavayê gundeware Idlibê dîsa firokeyên rejîmê komkojiyek pêkanîn her wisa hîn ji derê meydanî ragîhandin ku îro di danê sibê de firokeyên rejîmê malên welatiyan yên li bajarê Derkûşê li navçeya Cisrişixûr bi sê mûşekên germahî topbaran kirin û di encama vê topbaranê de bêtirî 25 kesên sivîl jiyana xwe ji dest dan û bi dehan birîndar bûn. Hêjaya bîrxistinê ye ku di dema borî de firokeyên rejîmê hejmarek komkojî li wan deveran pêkanî bûn. Hevdem li gundewarê Idlibê hîn jêderan dane diyarkirin ku di dema ku artêşa Helfeteh kamp û gundê Mastumê kontrol kir. Bêtirî 180 leşkerên rejîmê li wir hatin kuştin. Her wisa û li gorî ku hata ragîhandin ku bêtirî 65 leşkerên rejîmê de encama vê operasyonê de ji aliyê artêşa Helfeteh hatin dîlgirtin. û li wir artêşa Helfeteh gelek ambarên çekan bi dest xistin. Lê aliyekî din li gundewarê Himsê hîn malperên rejîmê yên internetê ragîhandin ku deh leşkerên wê ku di nav wan de sê efser di encama pevçûnên ku li bajarê Tedmur pêk hatibûn hatin kuştin. Ji aliyê xwe ve hîn hevrêzên Tedmur dane diyarkirin ku di 24 demijmerên borî de bêtirî 85 leşkerên rejîmê li derdora rawestgeha sêyemîn hatin kuştin. Di heman demê de li derdora kampa Şebîbê pevçûnên tund di navbera çeteyên rêxistina Daişê û hêzên rejîmê de qewmîn. Her li gundewarê Himsê li bajarê Tedmur kevnarxaneya bajêr ji aliyê hêzên rejîmê ve tê dizîn. Her wisa hîn çavdêran dane zanîn ku leşker û şebîheyên rejîmê entîkeyên navçeya kevnarxaneya Tedmur bi tirimbêlan veguhestin deverên ku dibin kontrola wan de û tê zanîn ku kevnarxaneya bajarê Tedmur yek ji mezintirîn kevnarxaneyên li Sûrî û Rojhilata Navî ne. عین دیوار ناوچەیە هەری خۆشە لە ڕۆژاوای کوردستانی بە مەبەستا سەیرانێ و بە تایبەت لە دەمساڵا بوهارێدا. لە هەمبەر بەداویە جیهێ عین دیوارە هین گروپیان دەست بە پاخشکردنە ناوچەیە وێ دکن. نوچەگیهانە مەفەنەر ئەحمەد لە هەمبەری سەیرانە خۆی ئەڤرا پۆرژمەرە ئامادە کرد ئەم تەماشا بکەین. Gundên herêma Dêrikê tên naskirin bi xweşkatiya xwe û xwezaya xwe ya balkêş. Rejîma Sûriyê tu guhda neda bû bi van gundan, tevlî giringiya wan ku bibin cihên gişteweriyê. Gundê Endîwerê ê herî bi navdar el herêma Dêrikê û li ber çemê Diclê dimêne. Endîwer jî ser av bamazin e, darê wê hene, çiyayê wê hene. Milat hemûl bêde dike hevdû kêfxweşiyê xwe, keyfa xwe hemûl bêde derbas dikin. Navenda roj a parastina jîngehê bi alîkariya navenda civaka sivîl û dîmokratiyê û her wiha bi bejdarbûna endamên radyoya Hêvî FM bi kompaniyeka paqijiyê rabûn li gundê Endîwerê. Armanca me jê û em jîngeha me jiyana me ye, siruşta me jîngeha me ye, em karibin dewsa xwe paqij bihêlin, em karibin carek de em ê vegerin, kesin di wê werin, ev jîngehan paqij û geş bimîne. Welatê me welatekî gelekî xweş e, welatê me welatekî em karibin biparêsin, jîngeha wê biparêsin. Bejdariyên kompaniyê rêjiya ku dimêne ji dewsa gelek seyranvaniyan vedan û her wiha broşorên ku tê de didin naskirin giringiya paqijiyê û guhdanê bi jîngehê li ser welatiyan belav kirin ta bihtir guhdanê bi herêma xwe bikin. Ya herî giring tê de ew bû bû me broşor belav kirin. Ev broşorê ha tê de nameyên hene ku çanda paqijkirina ya cihê seyrana cihê me tê de hebe ji bilî wê ve jî me kîs me xelkê belav kirin ji bo karibin ew xwe paqijiya xwe bikin. Welatiyan razîbûna xwe li ser çalekiyê anîn ziman û alîkar bûn bi kompaniyê re.
از گلک باش بینم ساعتا و خوش و خودی عمری ودیش کی و بدی هون ورنجی مدگو امی قریجا خودنا هفدو بن مالی عاوج نزباله دا و گلکی شغلکی گلکی باشا هەرێما دێرێکێ زەنگینە بە گوندەوارên خوا yên balkêş û gelek cihên şûnwarî yên ku ji dewsa şaristaniyan wane lê hene û guhdan ciwan re pêwîst e tarola wan di geşkirina aborî de hebe. Ji bo giringiya gundê endiyê werê guhdan xwezeya wê ev kampanî lêdar bû. Bêhêviya ku ev kar bibe çand ji hemû civakê re. Fener Ehmed Orient News ji gundê endî werê li herêma dêrikê. پشتی سالێکێش دامەزراندنە یەکەتیە ئۆلدارên مسلمان یەن کانتۆنا جەزیرێ بەری دهۆ لە باژارێ قامشلۆ و بە بەشداریە کوردên ئێزیدی و خریستیان ئێن هەرێمێ وەک میڤان یەکەتیە ئۆلدارên مسلمان کۆنگرایە خۆیە یەکەمیل دەرخست دەرباری وێ کۆنگرێ و ئەنجامên وێ نوچەگی هانێمە جان و شاکر ئەڤرا پۆرژمە ئامادەکرد. د دەمەکێدا کۆپێلا تونند و توژیە لە تەڤایە هەرێمێ بەلاو بووە و ئێریشên تونندۆرە و لەسەر هەرێمên کوردی گورتر دەبن دۆه لە باژارێ قامشلۆ لە ناوەندا محەمەد شێخ و ئاچاند و هونەرێ کۆنگرێ یەکەمین یە یەکیتیە ئۆلدارên مسلمان لە کانتۆنا جەزیرێ لەدار کەت di کۆنگردا وژبری بەشداریە فەرمی یا رێڤەبەریە خۆسەریە دەموقراتیک di nav mêvanan de nûner ji Kurdên êzîdî û xiristiyanên herêmê jî amade bûn. ev mu'temerê me konferans çêbûye ji bo xatirê got em meclis şûra di nav xwe hilbijêrin her meclisek wê do jê hebin û berpirsyarê meclisa şûra jî hebê ew bixwe jî bi dewra Reîs Îtîhad Ulema el Muslimîn jî bê di roja ava de ya dîtirê jî her kes ku em gazinê xwe digihînin hev em ji hev çêwirin. ev kongrê İslamî yekîmîn li kantona Cezîrê têgirê dan ji bo encamên jê derkevên em rûsipiya misilmana derxin li cîhanê em bêrî bibin ji ev çetê guhatine bi navê misilmantiyê li dijî me sekinin. Di gotina yekîtiya oldaran de hat amajakirin bi bihtir ji deh xalan yên herî giring girêdayî bûn buwarê jinê ciwan û nûjenkirina gotara İslamî diriya projeyekê de her wiha avakirina komîtan ji hemû olên kantonê da ku alîkar bin parastina jiyana hevbeş de. ew wesîqa Medîneyê gi pêxember temamê milleta û renga û diyaneta qebûl kir dibin çadira wetaniyetê de yanî dewletek wetanî ava kir ne dewletek dînî ava kir em dixwazin wê nerînê carkî dê vegerînin. ji ber wilo wedî di endamê me de Ereb hene mêvana dijî hebûn Mesîhî mêvan hebûn Êzîdî mêvan hebûn ev kesana hazir bûn û me nerîna xwe bi xîtabekî nûh خطابا قبول كرنا انسان جا انسان ري ام چقسي مخالف بن جهبره لين ام نبن مقاتل جهبره داوی پشتی شوپاندنا هنک پیشنیار جو عالی میوانین باشدار این کو بهتر راوستیان لسر مجارین مینا مردایینا قیزیکین بچوک و پرجمارا هفسران سروک و اندام انجمانا شورمندی هاتن هلبجارتن اف مؤتمري ها دسبيكا ويدي تشتكي قالكي خوشبو قاضى ما هر كس ديت جهر ملتي وجهر ديني بهفر ونشتبون تێزانین کۆ یەکیتیە ئۆلدارên مسلمان li kantona Cezîrê di pêncê meha çaran da 2014 hatiye damezrandin û tê birêvebirin diriya encumana şêwermendî ya goş 15 endaman pêk tê di nav wan de du jin û li gorî rêveberên wê ew saziyeke serbixweya ji saziyên civaka sivîl ne girêdayî birêveberiya xweser ve û di kar û barê olî de kar dike. Can Şakir, Orient News, Qamişlo. تشتê mayî di bultena me de dubara kirine sernûçeyan. Rêzgarkirina çê Ebdulezîzê û hildana alaya pege li ser û paqijkirina sê gundên nû li Rojhilatî Kobanî. Li bajarê Çil-axa texîneke xwekûj û ziyan tenê madî ne û li Efrînê yasaya leşgeriya neçar çalak dibe. Bo piştgiriya Barzanî ciwanên Kurdistanî wêneyên wî li Burjên Amedê hildidin û girtina komek çekdar li bajarê Kerkûkê.
بله تماشاوان هجا لورم گشتن داویا بولتن اخویا ایرو حتی بولتن صبح هر شاد و بختوار